Om Swastiastu. Matur suksema majeng ring ugrowaki antugala sani ketiba ring kesekian. Sedulung tidiang matur, lugreang tidiang, ngadang rasa angai bagi majeng ring itu sang yang pada mengkau. Riang tukan, wanta sangkani asung ketua negara ide. Tidiang, presiden ngemilatin dan menguacan rahini manggil. Para panuliksa saniwang yang tidiang, para pemilat wim bekarang miwa para panudir sanitresnu sihin tidiang. Mungguing dan menguacan sani pacang atau yang tidiang mengurdu. Ngulati kawarohan sani tan pacang surut, sekadi kewedanan itu yuk. Inggih idani sarang sami, sampun sering kapiragi agama Hindu Bali ni kebawasang agama Tirta. Yening selahing manut basa basitan ipun, kruna Tirta mategas toya aning sani suci ternirmalu. Ritat kala numagyang swadar maning magama Hindu, kawigunang toya ni dahat utama. Kecapang ring sastra agama Hindu ni wenten sani kepawas panca mahabuta. Panca mahabuta inggih punika lelima sani nguangun kewentanan buana alit niwa buana agama. Minakadi akasa, pertiwi, bayu, teja, miwah apa. Saking akasa miwah pertiwi metu bayu, saking bayu metu teja, saking teja metu apa utawi toya. Selanjutnya ni dados ngembasang ientik-entikan i beburon miwah i manusia. Setios ring kewigunaan itu ya ring jagat miwah sedagingnya ni. Keluhuran toya pinakesrana mayanya agama Hindu ni jantan membuat pisan. Kecinayang akeh kepanggil kena patitan sani sampun kewangun oleh leluhur ini. Genah dinas amarta mesucian angga miwah preliga ide. Semeliha akeh keloptah tukan miwah-wah sani sampun kesucian. Silih sinunggal ring India wenten tukat gangga miwah Saraswati. Inggih idedani sareng sami saniwang yang tidiang. Mepai ketanding sani sampun atau nuningayang tidiang iwau. Separindik ketatuan Trimurti manutering agama Hindu. Ide Sang Yang Aji Saraswati pinakesaktin ide Sang Yang Brahma. Para ide Saraswati yening jakti keselahin mawet saking kruna Saras miwah kruna Wati. Kruna Saras inggih punika kawiwitan toya ening sanes taten repas turmaning meliyah tan surut-surut. Sejabaning punika kruna Wati inggih punika nurwenang utawi ngewengku. Punika mawenan Rare Saraswati inggih punika papindan saning wengku utawi mederbe pari pola setaten ngobiahang amerta sanjiwani miwah kawisayan kaweruhan. Kawisayan utawi kaweruhan sane luhur tan bina sekadi toya ening sane suci tur nirmala tan surut-surut. Punika sayu wakti bekal hidupe nyalaning karma wasanu manumadi dados manusia ring merce padu. Saking keweluhan punika keanggen dasar ngelaksana yang dharma ni. Kecapring niti sastra kebawasang sekadi asa puniki. Heman isang mamukti dumadi dika dan hanu gunan. Yoana rupawan kula wisala tika padahana. Denika tanpa sastra tanate jawadani makucam.
lirik sekali ing sami abang murup tanhan wangin nikan. Tegasipun kawan pisan manresti dados manusia sane asa punika tan meguna. Ano bagus wang seluwe sitong punika sami keduena. Yenten berdasar sastra utawi keduakan romani ucem tan percaya. Tan bina kadi bunga barat ngendih nanging nenten membunyi. Iraga sarang sami punika kanggen katiwimba nampa keuripan mangda sida papan. Sampunang nengen-nengen ngajin sastra yang sekali memargini mangda sida rauh ketangguh. Masa muda adalah masa belajar. Asa punika tetap mangkini, punika masuk seman iraga sarang sami pada nama-nami mangda telak mulati kawaruhan. Inggih idedani saniwan yang titiang, bilih-bilih sekadi titiang pinaka sisya utawi sani kebausang generasi muda sampun sepatutnya nih dalam daging-daging sastreni. Pasti kepisan keweruhan punika arte beranu sane tanpa wilangan riantukan sesuluh manusia maurip ring jagati. Aji keweruhan nenten pacang telas miwah susut bilih-bilih pacang mawawah malih. Aji keweruhan punika anggen senjata mau tamu sane keanggen nincapang kauripan ring jagati. Sang sane presiden memolehang lingga sana sane utama. Kewibawaan, kewicaksanaan wantah presiden ngewengu Aji Saraswati sane mau tamu. Inggih idedani sanewan yang titiang, wantah asa punika presiden atarang titiang. Yening wenten iwang titiang lunas genggene sinapura. Mangkawa saning atur puputang titiang antuk paramu sandi. Om sandi, sandi, sandi.